aywa haray hiɗen yewtude ɗo fi waaju ko gandogo waajino lanɗo. On gando no inne honno mo inne Muqatil bun Suleyman. Lanɗo mo o waajino on no inne honno no inne Al-Mansur. Joni non ɓay lanɗo on lamminama nyande o lammina gando on ari ka makko. Fop no ari no weltade fi ko laami kon lanɗo inni mo kaari waajolan. Joni ko ngun waaji on ɗen addude ɗo konko gando on waajino lanɗo on. Mais waaju ngun ko fi honɗum ko honɗum woni ko ɗaɓɓa kon e waaju ngun ko ɗaɓɓa ko fi ko Allah daali kon ka Qur'an ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa amalu salihan. Allah yeti nelaɓe ɓen fop o inni ñaame ko laaɓi dagi gollon ko moƴƴi. Konko o yeti ɗon nulaɓe ɓen ko ɗum o yeti yimɓe ɓen fof kadi. Yewtere nden no tugga e nulaɓe ɓen mais no taggi e yimɓe ɓen fop. Siɗa faala wuurude gurdam moƴƴuɗan ɓiɓɓe ma ɓen wuura gurdam moƴƴan yeeso ma e ɓaawo ma a ñaamay ko laaɓi dagi golla ko moƴƴi. Si ɗum tulti a wonata e jam ɓiɓɓe ma ɓen sa maayi a acciɓe haraɗa ne'irnoɓe ko jatta e ko wujja e ko détourna kamɓe kadi ɓe naɓoyta jang e ɓaawo ma. Yes, joni noon maw'izatu Muqatil bun Suleyman lil khalifati al-Mansur. Waaju ko Muqatil waajino kon lanɗo oyneteɗo Mansur. Indama dakhala Muqatil bun Suleyman ala al-Mansur yawma buyi'a bil khilafa qala lahu al-Mansur ya Muqatil izni. Nyande Mansur lamminano ɓay lanɗo ɓay gando oynteɗo Muqatil naati ka makko kanko kadi mo wari weltanagol mo o inni Muqatil waajolan. Faqala lahu Muqatil aizuka bima ra'aytu am bima sami'tu. Hiɗa faala yomi waajoroma ko mi yi'i ka yomi waajoroma ko mi nani ko num ɓuranma ƴettu ɗon. Faqala lahu al-Mansur bal bima ra'ayta. O inni waajorolan ko yi'uɗa kon. Enen ɗo fop si goɗɗo no rakontande ma goɗɗum ala ko ɓurete welde ko holotoɗa wasi o yetike ma fi ko yiri gite makko ɗen. Donc kala mo innuɗa waajolan o suɓindinma o inni suɓo yomi waajoroma fi ko mi nani hara mi yi'ali ka yomi waajoroma fi ko mi yi'i. Mais an tigi a innayi waajorolan fi ko yi'uɗa. Donc Al-Mansur o yeti gandon o inni bal bima ra'ayta waajorolan ko yi'uɗa kon. O inni awa hino ɗo ko mi yi kon. Ɗum ɗo ko valable fi kala lanɗo ma kala jongallejo moɓuɗo ɓeygore. O inni mo ya amiral mu'minin inna Umar bun Abdul Aziz anjaba 11 walada wa taraka 8 dananir kuffina ب5 دنانير واشتري له قبر ب4 دنانير ووزع الباقي على أولاده 11. أما هشام بن عبد الملك أنجب 11 ولدا أيضا وكان نصيب كل ولد من التركة 1000 دينار يعني 1,000,000. والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز تصدق ب100 فرس للجهاد في سبيل الله وأحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول في الأسواق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن عندي واجو Muqatil wajori kon Mansur ko fi lamɓe ɗiɗo jeyanoɓe e dawlatul umawiya on fil mamlakati al-arabiyati saudiya Saudi Arabia. On dawla umawiya
ko Umar bun Abdul Aziz en ko fami maɓɓe on sinci on dawla, ko mamajo maɓɓe inneteɗo Umayya innitira dawla on. Joni non ko kamɓe jeyi, donc ko fami maɓɓe on laamoto. Gando o inteɗo Muqatil o yeti Mansour o inni wo fewndo o inneteɗo Umar bun Abdul Aziz laamino ka dawla Umawiya, fewndo laamateri makko ndin ko laami kon fof nyande o mayuno hari mo mari ɓiɓɓe 11 worɓe, ko ɗum o jibini. O maayi o acci jelu dinar 18, 18 dinar o acci. ɓe waɗirani mo funéral makko on fi hasingol mo, kala ko innete fi fewnugol mo hasina mo piiji ɗin fof hawri 5 dinar 5 dinar. ɓe sodirani mo gabru ka o wattinteɗon 4 dinar. ko lutti kon ɓe senditani ɓiɓɓe makko ɓen 11. donc ko luttata ko dinar 9, parce que ko dinar 17 o acci. O lanɗo non dey o acci ɓiɓɓe 11 worɓe. jawdi ko acci kon kadi tawi ko dinar 18. ɓayɓe dépensi fi fatunde makko nden, kala ko dépensete fi fatunde nden ha o wattina fof dépensi on fop hawri dinar 9, lutti dinar 9 ɓe senditani ɗum ɓiɓɓe makko ɓe. ɗon woni go mo o kafi mama soro inteɗo Hisham bun Abdul Malik, kamɓe ɗiɗo ben maɓɓe ko nene goto baba goto, parce que ko fami maɓɓe woni dawla Umawiya, kamɓe laamoto. On ɗon kadi ɓay hewtoyi tour makko on laamagol o inteɗo Hisham bun Abdul Malik, andi ko ben Umar bun Abdul Aziz on ko ben makko mawɗo kanko inteɗo on Hisham bun Abdul Malik. kamɓe ɗiɗo ko ben maɓɓe ko nene goto baba goto. donc oɗa kadi noon hewtoyi ka laamo Hisham bun Abdul Malik o laami, mais ɓay o laamike kanko kadi o heɓi ɓiɓɓe worɓe 11. siga ko koto makko Umar bun Abdul Aziz heɓuno kon ɓiɓɓe worɓe 11. mais kanko nyande o mayayno ɓay o maayi hakke jawdi ko marno kon e ko heɓi kon e nder laamu ngun, détournement ji ɗin tawi ɓiɓɓe ɓen 11 worɓe ɓen ɓayɓe sendanama jawdi ko acci ko ben maɓɓe acci kon, goto be heɓi 1 million dinar. ok joni noon gando on inni ɓeɗo ɗiɗo. Muqatil bun Suleiman o yeti Mansour o inni wallahi mi wondiri mangu Allah ngun, laqad ra'aytu mi yi'iri ɗe gite an min Muqatil fi yawmin wahidin, e nder nyallal gotal kadi mi yi'i konko mi yi'i ɗon. ahada abna'i Umar bun Abdul Aziz, goto e ɓiɓɓe Umar bun Abdul Aziz ɓen ɓemɓe ben mum accano hay hunde fewndo ben mum mayata. mi yi'i ɓiɗɗo on goto no okkitiri tasaddaqa bi 100 farasin, himo okkitiri pucci 100 lil jihad fi sabilillahi, ko fi ko waɗire jihad. joni noon pucci 100 goto pet itti sadaka ɗum, on wona baso non, parce que pucci 100 no fota hande ni fewndo o aduna men fewndiɗo ɗo jupe je 100 sorti d'usine. si adenjo goto okkitiri ɗo jupe je 100, andi on no mari jawdi ka. e hoore ɗum non nyande ben on mayayno no acci ɓiɓɓe 11 worɓe, tawi ɓayɓe sendanama jawdi ko ben maɓɓe on, ɓay dépensi fof lannama waɗede tawi ko dinar 9 ɓe luttiri, ko ɗum ɓe sendana. kono ɓay tum ben maɓɓe wujjata, fenata, jattata, ne irali ɓe hakke, ɓay ben maɓɓe walike maayi, goto pet hakke ko ɓe mari jawdi, goto pet wawi tawi e nder nyallal gotal o okkitiray pucci 100. ok joni noon oɗa kadi ineteɗo Hisham bun Abdul Malik laaminoɗo, tawi nyande o mayayno ɓay jawdi ndin sendama hakkude ɓiɓɓe makko ɓen 11 kanko kadi ɓay mo kala e maɓɓe ko ɓiɓɓe 11 worɓe heɓi, kanko goto be heɓi 1 million. mais Muqatil bun Suleiman inni ko e nder nyallal gotal nyande mi yi'uno nden ɓiɗɗo Umar bun Abdul Aziz goto no okkitiri pucci 100 ni fi sabilillahi, ko nden nyande kadi mi yi'i ɓiɗɗo o inneteɗo Hisham bun Abdul Malik yatasawwalu fil aswaq, himo torade manjallaji ka makiti ko nyama. yes ɓen ronunoɓe ben mum mo kala 1 million dinar. gando on yi'i goɗɗo e ɓen ka makiti no dari no jogi potiwun no torade kora fi sabilillahi, ko o nyama, o maray ko o nyama mo torade manjallaji.
وإني وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال تركت لهم تقوى الله فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كانوا خير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى. Umar bun Abdul Aziz ɓay o nawni mo walike ka danki fi mayugol yimɓe ɓe mooɓi hoore makko ɓenni mo madha tarakta li abnaika ko on ɗum accanɗa ɓiɓɓe maɓen ya Umar an Umar bun Abdul ko on ɗum accanɗa ɓiɓɓe maɓe ɓay o fuɗɗike ngirbude ko on ɗum o jaabi yimɓe ɓen o inni taraktu lahum mi accaniɓe taqwallahi hulugol Allah o inni fi hon ɗum fa in kanu salihin si ɓiɓɓe am ɓen woni moƴƴuɓe hulayɓe Allah fallahu yatawalla salihin ko Allah woni fawtantoɗo hulayɓe mo ɓe moƴƴuɓe ɓen ko Allah tigi wallata ɓe o inni si ɓe moƴƴi ɓawan Allah wallayɓe kala ko ɓe faalaɓe heɓa ɓe tampata ko ɗum mi accani ɓe koye ɓe hulu Allah o inni wa in kanu hayra zalik mais si tawi ɓe o hulali Allah ɓe moƴƴali ɓe woni waɗayɓe ko moƴƴi ara ɓe waɗata ko boni falan atruka lahum ma yu'inuhum ala masiyatillahi o inni mi accantaɓe jawdi ko ɓe wallitora fino ɓe yeddira Allah par ce que a nani a waɗi bandiyagal e puydan ko ɓen ma acci jawdi mo mara jawdi wata wadde bandiyagal par ce que waɗgol bandiyagal no landi moyen o inni donc min ko mi accani ɓiɓɓe am ɓen ko hulugol Allah feewa par ce que si ɓe huli Allah ɓe feewi ko Allah tigi wallata ɓe ɗulle Allah waɗirani mo noon ɓay o maayi ɓiɗɗo makko goto darike e ñallal gotal okkitiri pucci temedere ɗum wona jawdi sama kala a wata kala dariɗo hande okkitiri jupe je temedere journaux ji ɗin fof wolay fi makko ɓenna kaari no okkitiri jupe je temedere sorti d'usine ɗum aray on ko patron andi on ɗon on siga on goto pete heɓi ke nder famille ɓe luttuɓe haysi ɓe heɓali jawdi ɓe weletake do donc oɗa kadi o gando yi ɓiɗɗo makko goto kamɓe sendunoɓe ko ben maɓɓe acci kon mo kala heɓi 1 million dinar o yi goɗɗo e ɓen no dari ka makiti no jogui potiw no torade manjallaji fi ko ñaama ko nun ɗum holli ko ɗum waɗi si Allah yeti nelaɓe ɓen o inni kulu minat tayyibati ñaame ko laaɓi dagi kon wa amalu salihan gollon ko moƴƴi si ɗum tulti sa woni ñamowo ko wujja e ko jatta e ko harmi ani iri ɗum ɓiɓɓe ma ɓen non seulement an si a torike Allah jaabota ko par ce que nelaɗo o siɗa faala wonde hara du'a ma jaaboto ñaamu ko laaɓi si a ne'iri kadi ɓiɓɓe ma ɓen ko harmi ɓen kadi si torike Allah ha jaabota ko hara ɓe anda ko fi on ɗum hiɓe torade ala jaabade ko par ce que koko jattaɓe ne'ira ma ko wujja ma ko harmi ko ɗum waɗi Allah daali qul la yastawi lkhabithu wattayyibu walaw a'jabaka kathratu lkhabis o inni nelaɗo yeeto ɓe yimɓe ko laaɓi dagi kon e ko tuuni harmi kon fotata hay si tawi hawnima ɗuɗugol ko tuuni kon ɓiɓɓe 10 fattu e ɓiɗɗo goto heɓaɗo e dewgal halal ɓen ko gotum wona gotum par ce que ɓe ɓiɓɓe 10 ɗa fattu ɓe ronata déjà hay si wonɗo on be maɓɓe heɓin ɗon nene maɓɓe si on maayi ɓe mara geɓal ɓe ronata ka islam ko nene maɓɓe jeyɓe donc sa darni ɗo ɓiɓɓe temedere heɓaɓe hors mariage harayna e dewgal ɓe heɓa a darni ɓiɗɗo goto pet heɓaɗo e dewgal ko oɗa goto ɓuri ko ɗum Allah inni ɓul yeetoɓe yo nulaɗo la yastawi fotata alhabisu ko tuuni kon wattayib e ko laaɓi kon ɗiɗiɗi fotata walaw ajabaka hay si hawnima noon kathratul habis ɗuɗugol ko tuuni kon 1 million de dollars hara ko wujjaɗi e 1000 dollars hara ko ɗi golluɗa lakkere ma fotata par ce que sa waɗi sartere hunduko ha anna lanni kala ko adduɗa argument ko wujja koko wujja 1 point c'est tout a wowlata ɗon ha ɓenne oke ko wujja kon dagike wontiri ni no a wujjuɗi a wujju lanni ha ñande anna lanni oɗa ɗimmojo ma jogiɗo 1000 dollars goto mais o golluko ko laaɓi poy mo ɓurima par ce que ko ɗum qur'an inni aray ɗen darade ɗo donc ka aduna ɗon ko ya ñaamu ko laaɓi ne'ira ɓiɓɓe ma ɓen ko laaɓi et puis golla ko moƴƴi si a maayi hunde wawa ɓiɓɓe ma ɓen tampu ɓawo ma sadakallahu lazim allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin